Bona nit a totes i a tots. No voldria acabar l'any sense dirigir-me a vosaltres, amics i amigues d'Esplugues, i desitjar-vos un molt bon any nou. Estem vivint un Nadal atípic, un Nadal en el que no ens hem pogut trobar amb totes les persones que estimem, un Nadal en el que el concepte responsabilitat ha estat la paraula més utilitzada a les nostres llars. Però el Nadal no només és un conjunt de dies emblemàtics del mes de desembre i gener, sinó un estat anímic, una actitud davant d'allò que ens envolta. La il·lusió és el motor a les cases on hi ha nens i nenes, però ara més que mai també hauria de ser la protagonista en el món adult. Diem adeu a un any 2020 molt complex, que ens ha obligat a canviar la nostra forma d'entendre el món, però que ha potenciat encara més el nostre esperit solidari, les ganes d'innovar i el treball en equip. Ha estat un any tristament marcat per la violència masclista, que s'ha cobrat la vida de la Mònica, la petita Ciara i la Pepi. Mai no deixarem de recordar-les ni de lluitar contra la violència masclista. Esplugues sempre ha dit, diu i dirà prou. Ara encetem un any nou en el que hem de seguir plantant cara a aquesta pandèmia i impulsant totes aquelles mesures que ja tenim en marxa i que ens han de servir per no deixar ningú enrere. Desde el Gobierno de Esplugues, en colaboración con el resto de grupos políticos municipales, colectivos empresariales y sindicatos de la comarca, trabajamos intensamente en un plan de reconstrucción para ayudar a aquellas personas más afectadas por esta crisis. Fuimos uno de los primeros municipios en reaccionar y aprobar un paquete de ayudas por valor de 1 millón de euros destinadas a apoyar a nuestras familias, pequeños negocios y empresas. El 27 de mayo pusimos en marcha la Oficina Municipal de Ayudas a la Reactivación, la OMAR, que ha atendido más de 1.300 consultas y entregado medio millar de ayudas. En Esplugues, y no me cansaré de repetirlo, no vamos a dejar a nadie atrás. También en mayo pusimos en marcha el Centro Municipal de Distribución de Alimentos, que nació con el objetivo de garantizar de una manera eficaz el derecho de todos los vecinos y las vecinas a tener un plato de comida en su mesa. Durante este periodo hemos llegado a atender a unas 2.000 personas. La pandemia nos ha obligado a reaccionar de manera ágil y bien coordinada para proteger a nuestros colectivos más vulnerables. Hemos repartido miles de equipos de protección, como mascarillas y geles hidroalcohólicos, a nuestros mayores, a nuestros niños y niñas, a los profesionales públicos, que han estado todo este año al pie del cañón protegiéndonos y cuidando a nuestras familias. Aprovecho para agradecerles su trabajo y su profesionalidad. Millones de gracias. Tenemos una ciudad con un gran potencial, con las ventajas de la cercanía a una gran urbe como es Barcelona, bien comunicada, trufada de zonas verdes y habitada por persones excepcionals. N'estic molt orgullosa de la nostra ciutat i crec que tots i totes ho hem d'estar. Vivim en una ciutat que acollirà en breu un dels centres pediàtrics més importants del món per al tractament del càncer infantil i que està treballant en diferents projectes molt potents en el sector de la biomedicina. Esplugues és esport, especialment esport femení. Som una ciutat referent en participació, sostenibilitat i solidaritat que està absolutament compromesa amb la igualtat, amb el seu teixit comercial, amb els drets dels infants, la transició ecològica o el benestar animal. Vull aprofitar aquest moment per fer arribar el meu escalf a les famílies que han perdut algun ésser estimat durant la pandèmia, així com a totes les persones que han patit problemes de salut greus. Vull enviar també un missatge de suport a tots els veïns i veïnes que han vist trontollar les seves feines i negocis y, en definitiva, els seus projectes de vida. Por todas estas personas, la ciudad de Esplugues ha de ser un ejemplo de responsabilidad compartida. Recuperar la normalidad lo antes posible pasa por respetar las normas básicas que ya conocemos. Reducir la movilidad, respetar distancias, usar la mascarilla y mantener una buena higiene de manos. Este año 2021 tiene que ser, o sí, el año de la recuperación. El año en el que volveremos a abrazarnos. Tenemos que mirar al futuro con optimismo e ilusión. Por nuestra parte, os garantizo que seguiremos trabajando para que Esplugues siga siendo una ciudad ideal para vivir y en la que nadie, absolutamente nadie, quede atrás. Bon any 2021, feliz año 2021.